Pametno da trošime električna energija. Investirajte vo energetski efikasni uredi. Ajde, zaštedi domaćinski so Neptun. Do 22. januari. Предвидуваше изненадување против Чиле, еве се случи. Дали сега си задоволен? Veoma nezaslužena pobjeda Irana. Iskreno da mi sad pita neko kako smo mi dobili to na kraju i šta se desilo, ne bih znao realno da objasnim. Apsolutno ne prepoznajem moju ekipu koja od početka nije ličila. Ono što smo mi pokazali u pripremnom periodu je daleko iznad ovoga. Igrali su nekako na 30-40% svojih mogućnosti. Jako je teško fokusirati se na jednu utakmicu znajući da su ostale ekipe, ostali protivnici favoriti i da možda poraz u ovoj utakmici znači i eliminacija, tako da kažem. Ali morali smo puno bolje. Doduše, zahvaljujući sjajnom golmanu, neverovatno, koji je sjajno i dobro odradio i nekoj, ajde da kažemo, netipičnoj odbrani sa puno trčanja. Na kraju sam postavio, od 3 srednja beka koje imam, ja sam postavio levo krilo da igra srednjeg beka. To je, znači, kad dolaziš u moment da napraviš improvizaciju, onda je to baš i nije najbolje, ali opet, šta da kažem, zadovoljan sam, pobedili smo tu utakmicu, to je prva pobjeda u istoriji, ako govorimo o takmičenju u grupi za iranski rukomet, nagrada za sve te ljude, za sve te igrače koji su se trudili da daju svoj maksimum i na neki način za mene, ne znam da li mogu da kažem da sam zaslužio, ali mi je drago da smo dobili danas i da ajde mirno možemo da uđemo u nastavak takmičenja. А како беше, може ли накратко, како беше воsoblikувано тоа? Дека во мигзоната беше многу радосно од страна на сите ракометари. Како беше доживеана победата воsoblikувано? Nisam išao, evo sad idem u slačionicu, ja mislim da će oni biti jako zadovoljni, iako će prvo ćutati da vide moju reakciju. Вети дека после надправ кога ќе го победиш Чиле, со задоволство ќе уживаш во Црна Гора и Шпанија. Tako, idem sad da se pozdravim svima i da legnem u 28. red da se ispružim. Дали сега во следните две кога ќе играш и многу поопуштено, без притисок и дали може да се донесе плюс некој изненадување? Pa evo, znači sad, a ja lično mislim da mi gore od ovog ne možemo. I da sve što budemo uradili od sada bit će bolje. Daj Bože da budem u pravu, veoma često nisam u pravu, da budem u pravu i da oni pokažu ono pravo lice. Meni bi bilo drago zbog njih samih, a za mene ćemo lako. Која е наградата за ова прва победа? Има ли некоја награда ветена од раководството од федерација? Ima za rukometaše, ja ne znam da li je 2 ili 3.000 dolara po igraču, a za trenera verovatno nema ništa. Verovatno kanula neka. Ne, to u arapskom svetu kod njih ne znam nešto, ali ne znam, vidjet ćemo valjda. Prepoznaš li ona tvoj pobednički stimulativen moment, pošto сепак е пак историска победа и пак е вујо за таа историска Ali čudno je da baš ja se desim, čudno je da se ja baš desim u tom trenutku kad se napravi istorijska, čudno je, ali eto, dešava se. Drago mi je, zbilja mi je drago, sigurno da će ta pobjeda ostati zapisana u istoriji kao i moj boravak tamo i daj Bože da ne bude zadnja. Hvala.